Umupira w'amaguru ni kimwe mu bintu bisigira abakunzi bawo ibihe bitazibagirana, intsinzi n'ibyishimo, umukino nyuma y'undi, ariko rimwe na rimwe ubamo ibihe bibabaje kandi ibisigira igikomere abawukurikirana. Ikaze ni muri urwo rwego rero twabateguriye urutonde rw'abakinnyi bagiye bapfira mu kibuga barimo gukina cyangwa nyuma y'umukino. Twihuse reka duhere kuri Antonio Puerta, umukinnyi wa Sevilla yapfuye ku ya 28 Kanama 2007 nyuma y'iminsi 3 akinnye umukino wa shampiyona hagati ya Sevilla na Getafe. Mu gihe cy'umukino yagize atya yitura hasi atubwenge, biba ngombwa ko asimburwa nubwo yongeye kugira ubwenge kandi abasha kuva mu kibuga ubwe yongeye guta ubwenge ari mu rwambariro. Amaherezo apfa azize encephalopathia ya post-diagnostic ari mu bitaro. Michaelas Ferrer yapfuye ku ya 25 Mutarama 2004 afite imyaka 24 y'amavuko ubwo yakiniraga Benfica ikina na Victor de Guimarães. Ferrer yituye hasi mu kibuga nyuma yo gutangira kugenda buhoro no gushaka gukomeza gukina. Yapfuye azize indwara yo mu buhumekero yitwa embolism. Marc Vivian Foe, umukinnyi Marc Vivian Foe yapfuye ku ya 26 Kamena 2003 ubwo yari arimo gukinira Cameroon mu mukino wari wayihuje na Colombia mu Bufaransa. Yituye hasi bitunguranye mu kibuga abiturutse ku ndwara y'umutima. Paya Mario Morosini yapfuye ku ya 14 Mata 2012 nyuma yo gufatwa n'indwara y'umutima hagati mu mukino wahuje Livorno na Pescara. Morosini yajyanwe mu bitaro ameze nabi cyane ariko ntiyashoboye kurokora ubuzima bwe. Jose Antonio Gallardo yagize ikibazo mu mutwe mu mukino wa Celta Vigo na Malaga. Uyu munyezamu yakize nta kibazo ariko nyuma y'iminsi 17 gusa yagiye muri koma. Nyuma y'icyumweru ku ya 8 Mutarama 1988 arapfa. Mauricio dos Santos yapfuye ku ya 28 Ukwakira 2002 nyuma y'igihe gito akinnye umukino hagati ya Deportivo Huanca na Alianza Lima. Mu by'ukuri muri uwo mukino Mauricio yatsindiye igitego ikipe ye. Mbere y'umukino ntabwo yari ameze neza kandi muganga we yari yamuhaye ibinini by'umutwe. Amaherezo yapfiriye muri hoteli ikipe ye yari arimo nyuma yo gufatwa n'indwara y'umutima. Alain Pamic yagize ikibazo cy'umutima mu gihe yakinaga na NK Etra Imalizin ku ya 22 Kamena 2013. Yari afite amateka maremare y'ibibazo by'umutima kandi ntabwo bwari ubwa mbere agwa mu kibuga, ariko abaganga bamwemereye gukomeza umwuga we kuri iyi nshuro ariko ntabwo yashoboye gukomeza kuko yarapfuye. Peter Biaksang-Ezouara, uyu mukinnyi w'imyaka 23 y'amavuko wakinaga hagati mu kipe ya Bethlehem mu Buhinde yapfuye ku ya 19 Ukwakira 2014 nyuma yo kugira ikibazo mu ruti rw'umugongo nyuma yo kugerageza kwishima akora icyo kera bitaga so y'inyuma back flips ubwo yatsindaga igitego. Christian Gomez, uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru w'imyaka 27 y'amavuko yapfuye nyuma yo kwitura hasi agapfa mu gihe cy'umukino ubwo yari arimo gukinira Atletico Parana ikina na Boca Unidos ku ya 24 Gicurasi 2015. Serhii Pelikan, umunyezamu wa CSKA Moscow
Serhiy Pekan yapfuye nyuma y'iminsi 10 yinjiye muri koma ku ya 29 Kanama 2001 nyuma yo kugira ikibazo mu mutwe amaze kugongana n'umukinnyi bari bahanganye mu mukino wo muri shampiyona y'Uburusiya.